Utaniriwe gatanu uri ntago wayanditse. iriho ntayo wanditse. gatanu singiye yehe deba wose gatandatu nayibonye. twakomeje ntacyo ese wanyu atangiye kuwa karindwi ngiye yari n'imbere tega ntabwo ubona urareba ariko ntubona. Hi guys, mumeze neza? Nizere ko mumeze neza. Njye nitwa Tesi Mukama. iyi akaba ari YouTube channel yacu nshyashya izajya inyuraho ibintu byiza, kubazanya ibibazo n'utundi tuntu dutangaje. Muturebe, mudushyigikire, mukande subscribe, share na comment, ubundi ibintu bigende neza, tujye tubashyiriraho ibintu byiza, sibyo? Ikindi tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, uzabere uw'ibyiza, uzabere uw'amata n'ubuki, muzagire n'imigisha. Ibyo mutabonye muri uyu mwaka wa 2024 wa 2025 muzabibona. Murakoze. Ubu rero twabateguriye game. Iyi game tugiye kuyikina, irimo imibare kuva kuri 1 kugera ku 100. Dufata nyine uwo mubare, nimba wenda ari kuri 1 dushaka umubare, ufata mbere azajya afata amakara awuzisige utawufashe. Ubwo nimba ngiye kami nawufashe mbere, Tesi atawufashe, nzajya mfata amakara nyamusige, nawe nawufata ntawufashe azajya afata amakara ayansige. Okay, mukurikira umukino. Ubu twatangiye. Singiye kuntangiye nanze kwandika kabiri nabibonye. Kuchana mukino bakaya. Tega. Birakwera agapesa ariko nanjye nagutse. Ndiba rwose. Wow. Guys, nkuko mubibona turi gusigana amakara. Aya ni amakara. Gatatu. Gatatu irihera. Kandi ngiyi. Kandi nayireba. Tega. Hose. Atese bishyira. Uziko jangiye imibare iri kuguhamagara. Yego, gatanu ahubwo. Gatanu iriwe. Gatanu uri. Ntago wayanditse. Iriho. Ntayo wanditse. Gatanu singiye. Yehe. Deba wose gatandatu nayibonye. twakomeje ntacyo Tesi wanyu atangiye kuwa karindwi rimwe kapiteni. Karindwi wayanditse. Ngiyi bose. Okay, 8 nguyu. Icyenda uri. Ndagutsinda urahindana ahantu hose. 10, sibyo? 10 ririmo. Naryo wanditse? Ushobora kuba ritarimo, ariko ririmo. Ngiye gukora amakara. 10. 10 rirewe.
imibare nayibwiye ko igomba kumpamagara ariko ndabona nta n'umwe nanjye zatariyo ngiye agapuderi keza neza 11 nayibonye ndareba agapuderi kagomba kujyaho neza makeup 12 urihe mwana wa ega imibare nayigenga mwana wanjye 12 umwana wawe aragutengushye mugomba gusiga agapuderi ntacyo bitwaye 13 ako ndumva nayibonye wayibonye bangi esi tugamusiga meka aho kuri kunsiga uruhande uragira ngo wagira ngo ndwaye ya mabinga yaha ari amasiga uruhande rumwe 14 ngiye ni igurishyo cumi na kangahe na gatanu ibi bibatangiye kuguhamagara kandi ntikigomba guhamagara 16 iyo nakubwiye ngo ugomba kunyishyura ukanyishyura 17 ubwo dutangiye kugenda 17 ngiyi aho usiko jangwa ari wayibonye ndi imbere ako ni nawe iri imbere nagiye kunsiga ka makeup rwose 18 iri ariko imibare irihisha reka nawe wanditse 18 siri ngiyi yari n'imbere tega ntabwo ubona urareba ariko ntubona amaso y'uburimbo 19 ngiyi iri he kumenya uko ubajije iyo bimenya sinyikubaze ubu ntabwo uyibonye 20 aho ndi 20 mwana rimwe ngiyi 22 oya nagusiga uri kurebaho none se uragira ngo mumirize 23 ngiyi ziko 24 ngiyi aya ntabwo nakongera kuyikubaza nabonye kuyikubaza uri guhita ubibona nese 22 niyo tuvuye 23 iyi ni kangahe 27 tujye kuri kangahe 24 tugiye kuri 24 24 bazujuga tuyibona ubundi sinayikozeho nyamara nayikozeho ubwo tugiye kuri 25 24 ngiyi ko natangiye no kumbura nisi kuhamagara mbere ngiyi 24 iyi ni ibiki ngiyi ako banza uri gukopera 27 ngiyi ukuntu wari wanayibonye 28 ngiyi nayibonye kuko mwana tega neza tega nzige neza umenye ko ndi bukwishyire humura 29 indi mibare yose
ngo ndi kuyicaho ibaze none 30. 30 ngiyi kandi ari icyo wabibonye bareba hano neza 31. Okay. 31 irihe we? Bangi Yebaga we. kansige reba neza hose Yesu. 32 hose iyi nayo mumfatisha Ngiye. siguro Ega. ko Uru ruhande ngiye ni rwo ntaha. 34 Irihe we? 34 ego kumana ako banza abana kopera Operasiyo wabyanditse. banza abana kopera Ehe. 35 Tatugetana. engi Ako nagutsinda. Sindi kugutsinda. wansinze ute Aho ni kugutsinda. kandi ngiri kugusiga Naye. 36 naye ngiyi Dore 37 nanjye. Turasigana nawe. ntacyo Teka. 38 Tumunani. kandi abona naye engi Yesu we. rwose nyivuga ko iri ruguru mwana mise nyibona rwose kandi gusiga uruhande rumwana wamugana 39. 39 iri kandi ubu wabona n'imbere yanjye sibyo navugaga 39 Tugeze kuri kangahe? 39 40. tangiye 47 Ngiye. hey 40 sinari nyiri ngiye ushaka hariya niyo nashaka ko nagusize neza disi Ni 2. Iki ni 3 ni 4. Cyo. Singiye. ni 5 ubwo tugeze 44 nayo ngiye Na 5 aho. iriye ubu ugiye guhita uyibona ubwo nyikubajije Na 5. Yesu Kristo. ngo yesu Nyifidaho gutya imeze gutya. iri imbere yawe koko uyinanirwe imbere na 6 Ikibazo. aho 40 yiganje hasi Ni 6. 46 Iyo ngiye shara. ayibonye Nayo ni 7 iri hariya. nayo Uri kuyibona? Ni 8. ngi ni 9 Yesu. Neziranye Père Noël wow 50 Si. Cyane 80. turebe 80 Ehe. urakopeje nyine urakopeje
50. Itanu siriya. Nyamara niriye. Ya. Dore 80 ngiyi. Uzi kwiba. Uriba shawe. Oya, nasobonaga bitagaragara ko ari Egerayo. 51. 51 uriye. Uko rero ko ngiye kugutera dabo. Uko nari nayibonye. Urasebye. 5 gatatu. 5 kabiri agene. Yego. Nene niyo wafasha. 5 gatatu. Ngiyi. Siko ariko nanjye nari nyibona. Tega. 5 kane. Ngi. Kuna nabanje kwitegereza. Siga neza. Ndagusiga neza. 5 gatanu. Sibyo? 5 kane twayikoze. Cyane 5 gatatu. Ni 5 gatatu. 5 kane se so umaze kubikora. Harimo 5 gatatu. Iyi si ngiyo uyikoze. 5 kane ni wowe uyikoze. Tugiye kuri 5 gatanu. Ngiyi. Iri ni imbere yanjye. Ndebera rwose. Kumana yanjye 5 kane. Ngiyi. Uko 5. 5 gatandatu. Ngi. 5 gatandatu kanigira hano hirya. 5 karindwi. Bibonye ite? Neza ntabwo mbona ndahumurije. 5 n'umunani ahubwo. Ngiyi. Ngiyi 59 nayo. 59 neza ndeba ariko. Ndaza gusiga agapoderi neza. Tesi rwose mana. 60. Umuntu agiye kwihisha 60. 60 uri. Sana iri 60 wayanditse. Wabona nayirimo. Akora atananditse duto. Ngi. Irimo. Irimo ubwo nituyireba. 3 kandi nayirebaga. Wakoze. Iyi ni kangahe? 37. 37. Ati twitatu kangahe? 3. Ngi. Ugomba gutsinda. 34. Ngi. Ukunda ukurikirana neza. Nakuntu wari kuyibona. Nakuntu wari kumvangira. Ngiye gukora atariho. Itatu na gatanu. Ngi. Ntacyo dusiga. Itatu na kangahe tugiyeho? 6 gatandatu. 6 karindwi. gatandatu. Karindwi. 6 karindwi. Hey.
aha ukuntu wabikwiba iri ni imbere yawe rwose bose ntabwo bariri imbere yawe ese ubu nayirebaga ariko reba ukuntu nakwegereye n'umunani naribi 70 niyo isigaye gutsiga ntacyo dushaka 70 ngiyi shabansinga ega ibike ukuntu nayibwiye twumvikanye tugiye kubara ibitego tugiye kubara ibitego guys nk'uko mubibona tugiye kureba uwatsinze n'uwatsinzwe ubwo uwatsinzwe aratega amaboko gutya uwatsinze amushyushye twagiye banza ubaze kimwe wabaze banza ubare wowe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kari byinshi 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ewa 26 27 28 29 30 31 32 hari ikindi 3 3 nta kindi nta kindi bishizemo 3 4 nibyo 3 4 okay ngenda hera kuri kangahera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 na rimwe na kabiri na gatatu na kane na gatanu na gatandatu 27 28 29 30 3 rimwe 3 kabiri 3 gatatu 3 kane sibyo 3 gatanu sibyo singutsinze byarangiye ndagutsinze okay ariko ubwa mbere ntabwo basifata ndakubabaza none se umukino nyine ndakubabaza okay twati ako ukiramo n'impuhwe impuhwe ziki oh guys nk'uko mubibona umukino wacu ni ukugenze naho ubutaha turabakunda cyane mukore subscribe share muduteze imbere sibyo kandi mudukunde natwe turabakunda bye guys nyine twifurije umwaka mushya muhire murabona umukino wagenze neza ntuke gukora subscribe share wandike na comment utubwire se tisi wacu arasa gute kami wanyu arasa gute mutubwire mube n'ibitekerezo n'ibitekerezo rwose mujye mubyandika bye turabakunda ciao ciao